салом дӯстони азиз, дар рӯзҳое ки дар душанбе ошхонаи азиму пурҳашамати дунёи ошро боз карданд, дар як хиёбони Русия муҳоҷирони тоҷик соҳиби плов ҳавз шуданд. Ҳарчанд ин ошхона ба мисли дунёи ош бузург нест, аммо гӯшаест бо ҳолу ҳаво ва оши тоҷикона. кӯшиш кардем ки дар инҷа як фазои тоҷикона боша, ба мисли ҳам поёнаш як атмосфераи тоҷикона дошта боша. нигоҳ кунем бародаро ки ороишот ҳиҷра мо ҳамаша мақсад ҳамин атласои ватании худмон овардагем, ороишот додагем ва ҳамин ҷойҳои шиште ки ҳаст ҳамашон аз дохили ватан овардагем, мисол ҳамон пурпачҳои тоҷикӣ. Ҷунайдулло Исмоилови 31 сола ки ҳоло дар Навор суҳбат дошт, ба ҷуз аз плов ҳавз дар Санкт-Петербург як сол пеш қуротобхона ҳам кушодааст. Дар канори он кассаи фурӯши билети ҳавопаймо ба самти Тоҷикистонро дорад. Аммо қабл аз ин ки тиҷоратҳои хурди худро дар Русия роҳандозӣ кунад, дар ватан маълумоти омӯзгорӣ аз фани илмҳои дақиқро гирифт. вай ҳамунҷа квотаи президентиро соҳиб шудам, ба донишгоҳи миллӣ дохил шудам, донишгоҳи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон. вале баъд аз як соли таҳсил бо якчанд сабабҳое ки гуфтагӯ гапо дар ин барнома гуфтан муҳим нест, аз донишгоҳ хориҷ шудем ва сафар кардем ба давлати Россия ба шаҳри Санкт-Петербург. ин соли 2011 буд ва омадем ба мисли дигар ғарибо дар ғарибӣ дар давлати Россия кор дар сохтмонҳорам кор кардагем, дар роҳрӯбирам кор кардем. хулоса ҳамаи корҳоро кардем ва боз баъд аз як солу 2 моҳ гаштем ба ватан, баргаштем ба ватан ва ба сафари хизмат рафтем, ба хизмати ҳарбӣ даъват. 2 сол хизмати ҳарбиро анҷом додем, тамом кардем ва баъд аз хизмат ба донишгоҳи миллӣ дохил шудам, таҳсили худро идома додам, донишгоҳро тамом кардам ва баъд аз тамом кардани донишгоҳ омӯзгорам кор кардагим. пешалло тӯли як сол ман аз фани химия ва биология таълим медодам дар мактаби ҳамун деҳамон, мактаби рақами 55. як солам кор кардагим, омӯзгор кор кардам, вале аз сабаби оне ки мушкилиҳои зиндагӣ буд ва норасоии ҳамун маблағи корӣ сафар кардем бо ба ғарибӣ, ба давлати Россия, бо ба шаҳри Санкт-Петербург, ба ҷои аввала. ба ҷои аввала рафтед, бозам такрор шуд, бозам дар сохтмон рафтед ё ки иваз кардед машғулияти худатонро? Не, бозам дар сохтмонҳо кор фаъолият кардем. аввали омадагӣ дар сохтмонҳо буд, ҳатто ҳамон роҳрӯбирам кардагим ҳамаша. ва тӯли як 10-15 рӯз ҳатто дар ҳамон биноҳои баландошонае ки шишаҳои вай шуштан бениҳоят кори душворай, дар ҳамин нам кор кардагим як 10-15 рӯз боре. лоса кору бори ғарибӣ некам аз ҳама кори асосим сохтмон буд, дар сохтмон кор мекардам. ба нақли мусоҳиби мо, ӯ тақрибан 5 сол корашро дар сохтмон идома дод, чун даромадаш хуб буд. аммо як фоҷиа боис шуд ки фаъолият ва дидгоҳаш ба зиндагиро комилан иваз намояд. як ҳодисаи нохуше рух дод ба ман соли 2022 моҳи апрел буд, 30 апрел. ман ҳамин ҷое ки сохтмон кор мекардем, аз ҳамон болои боми авай дар замин афтидам. як 2 моҳ бистарӣ гаштам, дар беморхонарам будем, дар хонарам бистарӣ гаштем ва ҳамунҷа ба хулосае омадам ки сохтмон биромадан дар кор ва ба савдоро овардем. соли 2022. шумо барои агар фикр мекунед, агар аз ҳамонҷо намеафтидед, дар саратон ҳамин фикр меомад ки билохира ба дигар кор бигзаред ва вақте мегӯед ба савдо гузаштед, доштед як сармояе ки ба соҳибкорӣ рӯ биёред? апашалло ман дар сохтмон пули хуб ба даст меовардам, ба қавле устои хубам будем. аз ҳамин кора гуфтигӯ гапа ҳамин нол мегирифтем, месохтем, буд мекардем, калити хонаро дар соҳиби хона медодем, мебиронем. устои хубам будем, ҳамун бригадамон як 4 нафар будем ва маблағи хубам доштам, маблағи хубам кор мекардам, доштам, пасандози хуб доштам. вале дар байн ман ҳамин савдо гуфт, аз ҳамин хурдим дар ҳамин савдо чақа будам, мекардам, кам савдо мекардам ва ба хулосае омадам ки аз сохтмон бурому ба савдо ва ҳамон маблағи будагӣ ман дар савдои худам сарф кардам ва як қисми дигаша аз як ёру рафиқо, дӯсто, бародарои гирду манам қарзам кардагим, ба қарзам шурӯъ кардагим, як қисмша бе қарз намешавам. аз чӣ оғоз кардед шумо?
ман дар аввал ҳамроҳи як зани тоҷик дар шаҳри санкт петербург бениҳоят ӯ соҳибкори муваффақ он дар соҳаи худаш муваффақ ҳамроҳи ҳамон мо матрас мефурӯхтем пешало агар донед ҳамин курпачаҳое ки ҳастанд ба русӣ гирем пастелни белиҳо омода мекардем айави то мехаридем кӯҳнаш аз ави то харидорӣ мекардем меовардем коркард мекардем ҳамон рӯпӯши нав мепӯшондем коркард мекардем ва баъдан диюмборонро боз ба фурӯш мегузоштем мефурӯхтем аввалин кори ман ҳамин буд як бовар кун як маблағи хубам кор карда будем ҳамин ва як ҳодисаи дигар шуд як гуфтигӯ гапо нофаҳмии байни ду нафар шуд ки ҳамин кора бобаст кардем ва баъдан боз сар кардам авиакассаи хидмат кушодам интернет магазини хидмат кушодам ман ки дар дохили шабакаҳои иҷтимоӣ фаъолият мекардам соли 2018 инҷониб аз ҳамин чиз аудиторияи ютубии худаму инстаграмии худам истифода бурда интернет магазин кушодам дар оҷа либосҳои мардона мефурӯхтам пойафзол сару формаҳои мардона либосҳои мардона ва авиакассаи хидмат кушодам корум хуб шуд оҳиста оҳиста кушодем қуртобхонаи исмоил аз моҳи ҳамин соли 2023 аз моҳи март инҷониб ирӯз пага як сол мешавад ки қуртобхонаи исмоил фаъолият мекунанд кор мекунанд дар шаҳри санкт петербург қаҳрамони мо мегӯяд шаҳрвандии русияро нагирифта зеро падару модараш зид буданд ва барои муҳоҷире ки бо патент дар ин кишвар кору зиндагӣ мекунад роҳандозиву пеш бурдани тиҷорат нозукиҳои зиёди худро дорад. бале мушкилиҳои худша дорад барои он ки мо шаҳрвандии россияро надорем ва муҳим барои мо ҳамун ИП меган нафароне ки дар россия ҳастанд медонанд ки бе шаҳрвандии русия корхона кушодан каме душвор аст моро ҳамроҳӣ мекунанд иҷа ҳастанд бародаро ҳастанд апои ҳастанд ки қадрдонӣ мекунанд моро хеле дастгириҳои хубам кардан дар кушодашавии ҳамин тиҷоратмон бо дастгирии ҳамон бародаро мо кушодем душвор буд бедушворӣ бемушкилӣ ягон корро сар карда намешавад муҳим тарсидан дар кор нест муҳим қафо задан дар кор нест фақат ҳаракат кардан дар кор ва ҳамун мушкилиҳоро паси сар кардан масъалаи ин ки тафтишот чӣ гуна аст шуморо зиёд тафтиш мекунанд намекунанд шумо ки бале дар шаҳрҳои россия баъд аз ҳамин як нотинҷае ки ҳамроҳи давлати украина шуда тӯли чанд сол мешавад ки ҳамин рейдорам зиёд шудагиа ва мушкили муҳоҷирорам зиёд шудагиа алалхусус мушкили он нафароне ки ҳуҷҷат надоранд ва боз мушкили он нафароне ки ҳуҷҷати россияро доранд инода мушкил зиёд шудааст ҳамин тӯли як сол ду соли охир дар ҳамин шаҳри морам ҳаст рейдор бениҳоят зиёд мешавад алалхусус ҳамин шаби соли нав бениҳоят рейди сахт шуда буд зиёде аз муҳоҷирои моро аз ҳамон кӯчаву пасткӯчаҳои шаҳри санкт петербург дастгир кардан айни ҳол дар ҳамон боздоштгоҳҳо қарор доранд ҳамроҳшон суҳбат кардем бале мо хабар дорем ки дар ин рейдҳо тақрибан 700 касро боздошт карданд ва аз ин шумора 100 нафарашонро депорт мекунанд ба ватан буданд дар миёни онҳо нафароне ки шумо мешинохтед бо шумо кор мекарданд не ҳамроҳи мо кор мекардагӣ нестанд вале ҳастанд нафароне ки мешинохтем мо ки дар шаҳри санкт петербург чандин сола фаъолият мекунем ҳамин бачаҳои тоҷикмон бисёр муроҷиат мекунанд бисёр ба ҷои мо мебиёнд мо ҳамаша қариб медонем мешиносем буданд тоҷикое буданд ки дар ҳамин рейд ғалдагиан ва айни замон дар боздоштгоҳ қарор доранд рости гап гум ҳамин рейде ки дар ҳамин охирон шуд сабабаш ҳамун шаб мақсад агар огаҳ бошед пешало дар шаҳри санкт петербург иҷозат надоданд дар кӯчаҳо сайргашт кардан ба хотири дар ҳодисае ки дар белград рух додагӣ буд вале муҳоҷирои мо бародарои мо мардуми тоҷику мардуми ӯзбек ҳамин чиза риоя накардан ба кӯчаҳои шаҳри санкт петербург омадан барои қайд кардани ҳамон соли нав ва ба ҳамин хотир ҳамаи онҳо дар ҳамон рейди полис ғалтиданд беҳуҷҷатоша боздошт карданд сар доданд яъне шумо дар алоқа ҳастед кӯмак мекунед барои нафарони бале ҳамроҳшон суҳбат кардем хоб ҳамин як соат пеш ҳамроҳшон суҳбат ҳам доштем ва иншааллоҳ ки кӯмакам мерасонемшон
шаҳри санкт петербург яке аз маконҳои кору зиндагии даҳҳо ҳазор муҳоҷири тоҷик аст. солона аз ин шаҳри русия даҳҳо тобути зодагони тоҷикистон ки бо сабабҳои мухталиф ба ҳалокат расиданд ба ватан расонда мешаванд. танҳо дар моҳи декабри соли гузашта бо мусоидати фонди хайрия ки қаҳрамони мо узви он аст, ҷасади 37 муҳоҷир ба тоҷикистон фиристода шудааст. бале, дар шаҳри санкт петербург як фонди кӯмак расонидан ба мардуми тоҷик, алал хусус ин фонд кушода шудагия барои мардуми тоҷики худмон благотворӣ телефон мегӯянд ва вазифаи асосии ҳамин фонд аз як чизай барои равон кардани маргу мурдаҳои тоҷикои худмон ба ватан ва як сол мешава фаъолият мекунад. бениҳоят соҳибкорои бузург дар ин фонд ҷамъ шудагиянд ва кӯмакҳои бениҳоят бузурги худшонро мерасонанд бе ягон видео, бе ягон ба навор гирифтан. мо бародару хоҳарое ки дар шаҳри санкт петербург ҷон метиҳанд, ин дунёро тарк мекунанд, мо ҷасадҳои онҳоро ба тоҷикистон равон мекунем. тӯли як сол ин кор буд неофициалне. аз соли 2011 бародаро ташкил карда буданд, идома дошт, вале официалне фонд кушодан дар назди консулгарии шаҳри санкт петербург фаъолият дорад ва иншаалло ягон мушкиле намешавад барои равон кардани марги мурдаҳои тоҷикои худмон. худи шумо ҳам саҳм мегиред дар ҳамин гуна корҳо, дар корҳои хайр? ҳатман хела иншаалло ба ин намешавад. ҳатман саҳм дорем ва аввалин дараҷа кӯшиш мекунем саҳми худмонро расонем, барои он ки инсон пеш аз оне ки як нафара тавсия метиҳад, бояд худаш ба ҳамун гапи худаш, ба ҳамун тавсияе ки худаш метиҳад бояд амал кунад. ва мо низ кӯшиш мекунем аввалин дараҷа саҳми худмонро гузаронем, гаҳе ошкору гаҳе пинҳон саҳмҳои худмонро мегузорем. зимнан ҳамин сару садое ҳаст вақте дар ин авохир мебинем, бахусус аз сӯи нафароне ки худро блогер меноманд ва кӯмак мерасонанд. баъзан мебинем як кӯмаки ночиз мекунанд, вале зиёд ин амалро тарғиб мекунанд. аз нигоҳи шумо ҳамин чиз дуруст аст? чун як мақоле ҳаст вақте нафаре хайр мекунад, дасти рост агар бидиҳад дасти чап бояд хабар наёбад. ҳамин чиз то куҷо дуруст аст? ошкор кардан ё ки намоиш додан? апашало кӯмак расонидан ба мардуми ниёзманд ин хуб аст кӯмак агар ки холис бошад. аммо тавсиядиҳанда, яъне ҳамон шахсе ки ҳамин кораш оғоз мекунад, блогере ки навор мекунад, бояд сараввал худаш ҷиддӣ бошад дар ҳамон кори худаш. бениҳоят кори душвор бояд осонам напиндорад. пеш аз оне ки як нафар ин корро сар кард, фикр кунад ҳаматарафа ки мушкилои худша дорад ва дуюм дараҷа бояд ҳамун инсон саҳми худша дошта бошад дар ҳамун ҷо ва саҳми худша пинҳонӣ не, ошкоро бояд дошта бошад, то ин ки барои тамошобини худаш, барои он нафарое ки дар гиру банои худаш ҳастанд, як гӯем ки пример боша, як дарси намуна бошад. бале, бубинед, аммо зимнан бозам ҷамъоварии маблағ гуфтем ва як ислоҳи маъруф ҳам аст збор, ки шумо ҳам медонед дар атрофи ҳамин чиз ҷанҷол зиёд аст. яъне шикоятҳо мешаванд ки пулҳои ҷамъоваришударо блогерон ба ҷайби худ мезананд ва ҳамин гуна ҳаст ҳолатҳо. шумо ҳам шоид, яъне то нисфи пула метиҳанд ё ин ки мегӯянд ки вақте як нафаре муроҷиат мекунад ба онҳо, ягон нафаре ки ниёзманд аст, мегӯянд 50% маблағе ки ҷамъ мешавад мо мегирем ва танҳо 50% маблағро барои шумо медиҳем. ин чиз апашало то ҷое ҳаст, буд, аз аввал буд ва буданд блогерое ки ҳамин чиза мекарданд, 50 кор мекарданд ҳамроҳи ниёзманд ва ҳоле ҳам ҳастай, ман намегум нест, ҷангал бехору хас намешавад, вале мо бояд ҳамин чиза пешгирӣ кунем ва то ҷое ман кӯшиш кардагиам, манам кӯшиш кардагиам ва чандин бародарҳои дигарам кӯшиш кардагианд ки сафи ин гуна инсонҳоро кам кунанд, нест шаванд айдирини ҳамин корҳои хайриявӣ, барои он ки бояд дар ин кор инсон холис бошад, содиқ бошад. хуб, исмоил, худи шумо низ дар ташкили ҳамин гуна зборҳо ширкат мекунед ва то куҷо метавон ба шумо бовар кард ва шумо чӣ гуна исбот мекунед ки коре ки шумо мекунед холисона ҳаст? хоб, апашало барои бовар кардани мардум мақсад ин чиз дар дасти мо нест, боварӣ дар дасти халқ худаш аст ва бояд як инсон пеш аз оне ки навор мекунад, барои мисол ман агар кори худ мегирам, мо як гурӯҳи хайриявӣ ҳастем, дар дохили WhatsApp гурӯҳи худмонро дорем ва дар номи гурӯҳ дасти хайра, барои бисёриҳо шояд ошно боша чиз. пеш аз оне ки барои як нафар дасти кӯмаки худмонро дароз мекунем, дар он гурӯҳ аввал як
байни бародаро машварати худмона мегузаронем. мақсад ҳамон коғазҳои беморхонаи ӯро тафтиш мекунем. уҷа ҳастанд мутахассисо аз соҳаи тиб, онҳо тафтиш мекунанд ки то куҷо гапи ҳамон ниёзманд дуруст аст. ва баъд аз он ба хулосаи омада картаҳои ҳамон ниёзманд худша ва агар ки карта надошта боша, корти бонкӣ надошта боша, барои ӯ мақсад як муддат вақт метиҳем то ин ки ҳамон корти бонкии худша омода кунад. мо дар ягон ҳолат картаи худмона намегузорем. алахусус дар шабакаи ман ягон вақт картаи ман ё картаи ягон хеш табори ман гузошта шудагӣ нест. ман имкон метем, вақт метем барои ниёзманд то картаҳои худша омода мекунад ва ҳамон картаҳои худша дар шабакамон дар навормон мегузорем, дар мардум пешниҳод мекунем ва мардум кӯмаки худшона мерасонанд. вале мо тафтиши худмона мекунем, барои он ки зиёде аз ҳамон ниёзмандоре ҳам ҳастанд ки мақсад айни замон истифода бурда истанд аз ҳамин корҳои хайре ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ мешавад. мо тафтиши ҷиддӣ мекунем ва баъдан навор мекунем, дар шабакаҳомон мегузорем. баъзе навор мо ҳатто баъзеҳошона навор накарда апай шаъло дар ҳамон гурӯҳи худмон коршона буд мекунем, пулшона ҷамъ мекунем, метем. бениҳоят соҳибкорҳои дастбаҳар зиёданд. бештар бо кадом мушкилот муроҷиат мекунанд ба шумо? чӣ аз беморӣ ҳаст? не зиёди апа ва хоҳарое ки муроҷиат мекунанд аз ҳисоби камбудиҳои зиндагишон. мақсад мегӯянд фарзанди ятим дорем, имконияти зиндагимон сустай, хӯрока надорем. мақсад мо дар аробаи маъюбӣ бисёртарги барои аробаи маъюбӣ, мақсад аз тарафи маъюбон аробаи маъюбӣ лозимай, пул лозимай барои табобат, барои мақсад дорувории ҳамон фарзандошон. ҳама тараф муроҷиат ҳаст апа, аз ҳама тараф, аз ҳама мушкилиҳошон ҳаст. баъзеш қарздорам мега, баъзеш мега мисол падарам дар зиндон ғалтидага, барои бароварданаш кӯмак кунем. мақсад ҳамаша. вале мо як нияти худмона мо аввал дар ҳамин кор ҳамин буд ки танҳо инсонҳои бемор ҳастанд, бемории ҷиддӣ доранд. як баъд маъюби гурӯҳи якум дигам. ман фақат ҳаминҳоро зубор кардагам. тӯли 7 сол мешавад дар ҳамин соҳаи зубор даст дорам гӯем. ина 6 сол 7 сол аст ва фақат ниёзмандое ки ба пули маблағи мисол тавбат ниёз доранд, тавбат бояд гиранд ва ёрад. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه‌های انسانی و سبق‌های حیاتی. با آنکه یک قسمی از زادگان تاجیکستان سالهای آخر عائله‌هایشان را با خود به روسیه می‌کشانند، فرمولای زندگی اکثر مهاجران تاجیک یک رنگ است. بهار و تابستان و تیرما در مهاجرت و زمستان در خانه. از این رو یک نسل کودکان در تاجیکستان به حضور پدران و در بعضی موارد در غیب پدر و مادر با تربیت بابا و بیبی به وای میرسند که به ذهن آنها بی تاثیر نیست. قهرمان ما میگوید برای با خود نآوردن همسر و یگانه فرزندش سبب دارد. برای هر یک غریب اولین درجه مشکلیش همین دور بودن از خانه، از نزد زن و فرزند، از نزد پدر و مادر خش تبار دور بودن. گویم زیغ میشه و این مشکلی اولین درجه هر یک مهاجره. و ما نیز به مثل همین برادرامون میشه حالتایش که غمگین میشیم، بعضا حالتایش دیگه که اپای شالو میگم من همه چی را همینجا گذارم به خانه رام. ولی زندگی مقصد اینقدر در وطن خودمون کار هست، مبلغ هم هست، ولی همون زندگی گویم همون نیت هایی که هست برآورده کردن کمی دشواره. همین سبب غریبی را اختیار کردیم، اومدیم اینجا کار و فعالیت میکنیم و مبلغ خوب هم به دست میبیاریم، روان میکنیم، هم خونه هم دستی کمک میرسونیم به همسایه ها. اما مثلا همین مبلغی که شما میفرستید همون کمبودی نبودن شما رو در نزد فرزند میتواند جبران کند از نگاه شما؟ نه نمیتواند جبران کند اپش حالا این، ولی چی علاج؟ در وطن گفتم که از حساب اونه که مثال همون مبلغ هست، کارم هست، ولی نمیدونم از چی سبب باشه که همون مبلغ ده همون نیتای خودت عملی کرده نمیتونید. مقصد همین روز اگر 200 تومان کار کنید در وطن، بگاه میبیاید دست خالی و یگان دست در یگان چیزا میبیارید تمام. اون نیتی که باید خانه سازی و باید مقصد برای فرزندات یک امکانیت یا مکتبای خوب دمانشون تحصیل کنن،
намешава. Ман натонистам ба ватан پس چرا نمیخواید که به روسیه بیارید به نزد خودتون بیارید فرزند و همسرتون رو شرایط خوب دارد من زود میرم به وطن میبیام زود میرم من اولو خیلی بود ها 1 سال میستادم 8 ماه 1.5 سال 2 سال میستادم زیرا باشه اپش حالا من در بین 3 ماه 2 بار 1 بار میرم میبیام به وطن میرم میبیام این چیز آهسته نیت هم دارم که باید بیارم برای اون که کمی دشواره با جدایی از فرزند از عائله کمی دشواره انشالله چیز میکنم. ما میبینیم که از همین جدا بودن از عائله ها در همین چند سال اخیر مشکلات زیاد به بار میاره جدا شوی عائله ها نافهمی میان زن و شوهر فرزندان مثلا خوب تربیت نمییابند از همین چیز شما نگران نیستید نمیترسید بله من نیز نگرانم هیچ چیزا علاوه خصوص برای تربیت فرزند که گفته ما نیز نگران ما نیز نمیخوایم که فرزند ما دور از ما تربیت گیره و مقصد به وای رسه کوشش میکنیم تا جای به فرزندمون تعلیم درست میدیم نصیحتشون میکنیم من که 1 فرزند دارم اپش الله 1 دخترچه دارم و کوشش میکنم دائم همراهش در علاقم و کوشش میکنم کمی هم باشه اما دوری من خچ دور حس نکنم ببینید اسماعیل تو این دم مثلا هزارها خانواده های توجیک مردها بردگی هستن فرزندانشون رو همراهشون خوب است بد است مثلا یک تیکه نون پیدا میکنن در غریبی اما با هم میخورند چون دلشون پر باشد که شما چرا نبردید به هر حال چی برای شما مانع ایجاد میکند چی نمیگذارد و همین مشکلی ها برای من مقصد اجازه نداده است که همین کار انجام تیم فرزنده عائله خود بیارم پیش از اون که یک غریب بچه فرزند خودش با یا عائله خودش به غریبی میبره باید همه طرفه فکر کنه به نهایت مشکلی خودش داره چی مشکلی داره برای ما مراجعت بکنن مشکلی سراول این حجت های یک وقتی معینی هست که باید در اون وقت معین حجت ها آماده باشه اگر که حجت ها آماده نباشه مشکلی مقصد از طرف کارمندان محکومات مشکلشون میشه این یک دی مشکلش کوفته یافتن همون جای استقامت کوفته یافتن جای کار مقصد برای مردم دشواره این چیزا در غریبی تنبولی بعضن حالتای میشه که همون عائله ها در بیرون میمونن همراه زنشون فرزندشون در بیرون میمونن ما میبریم در جای خودمون 1 روز 2 روز جاشون میکنیم یا اینکه همراه برادر تشکیل میکنیم اگه کوارتیر سینماچون میکنیم جاشون میکنیم دستگیریشون میکنیم تو 1 روز شدنشون برای چی من میگم همین گونه مشکلی است برای که این روزا ما در مراجعت بسیار میشه خب شما که خودتون حل میکنید مشکلات دیگر ها رو شما پس امکانیت دارید که هم با خانه تامین کنید مثلا هم این گپ تو نفش حالا جا داره ولی منم مشکلی اجازت کلان مادرم نمیتیم مادرم اجازه نمیته که من عائله ما گیرم به غریبی بیارم برای اون که مادر من اصلا دوست نمیداره که در غریبی بودنی من دوی من میگه که بچه‌ام بیا همین کارو بر تا در وطن کن دم غریبی دوی میگه ولی من کوشش میکنم که این چیزا رو بکنم ان شاء الله به نزدیکی میشم همش از چی هراس دارد مادر که نمیگذارد مادر اصلا دوست نمیداره همین غریبی بدنی من از چی چرا دوری از شما از شرایط از چی میترسه دوری از من و همین نوارایی که در شبکه‌های اجتماعی میبینه و این چنین همون جوانای را که جسداشون رو به وطن روی میکنن این چیزا رو میبینه میفهمه و غمگینم میشه همین حساب دوست نمیداره همصحبت ما اقرار می شود که هیچ ثروت دنیا به مهر و محبت فرزند برابر شدن نمی تواند و محض همین زنده جدایی از جگربند او را زمان به عالم مجازی پیوست. من همراه فرزندم وقتی که با تلفن صحبت داشتم اون وقت 1 ساله قریب 3 سالگیش بوده یک شعری بود که سمالیات هوایی او تجان ما بیاره خودمون همین شعر میخوندیم وقتی که پدر من در غریبی بود من یک صنف 1-2 بودم یا دارم همین شعر میخوندم و به عصبه بیونه که بنیاد پدر من انتظار بوده این مقصد اومدنش همین شعر میخوندم هر یک کرده که همون سمالیات میگذشت همون هواپیما وقتی میگذشت همین شعر میخوندم و وقتی که من خودم غریبی اومدم سال 2018 آخرش بود یا 17 بودم خیر فرزندی من همین شعر وقتی که خواند باور کنین من یک غم گلوگیرم شدم خیر در خلاصه فکر کردم گفتم یه حیات بین که مقصد پدر من در غریبی بود من همین شعر تلاوت کرده بودم و خوانده بودم
و این من با غریبی اومدم فرزند من توکای چیزای دوم و گفتم که زیخ شدم و یک نوار رم کرده بودم. اولی نوار من هوای بود. از اگر همون نوار یوم با شما روان میکنم اولی نوار من هوای بود و همون نوار هم تماشای تماشابین خصوصا به خودش گرفته بود و بعد از ما آهسته آهسته نوار کردیم و بعدا درباره مشکلات غریبا نوار کردیم و بعدا کمک شروع کردیم به مردم نیازمندی که در شهر سنت پتربورگ هستند، اویلای نیازمند. از همون وقت تا حالا چیز تغییر کرده است در حیات شما؟ از همون احساسی که داشتید؟ احساس تغییر یافتگی نیست پایشان. حالی هم دوری از فرزندان، حالی هم دوری از وطن، احساس همون احساس است، ولی در زندگی من تغییرات بنیاد زیاد شده. جای کاری خوب، سودا، تجارت خوب داریم، کاربار ما خوبه، ولی همه این چیزا خیال میکنم که همون احساس تغییر داده نمیتونم. به هر حال دوریم. راضی هستید از همین چیز یا نه؟ نه پایشان راضی نیستم. ولی چی لاش؟ من گفتم که غریبی را ما اختیار کردگی نیستیم. غریبی را یگان غریب بچه اختیار نمیکنه. ولی مشکلات زندگی میکشه میبیاره. قهرمانی برنامه ما به نقل از تجربه خود میگوید هرگز وقت برای عوض کردن مجرای زندگی خود دیر نیست. مهم داشتن خواهش و نه هراسیدن از توکل و آزمایش است. علاوه خصوص جوانایی که در غریبی قرار دارن من توصیه میتیم همچون یک انسانی که مثال همه غریبی را همه طرفاش دیدگی همه طریقاش گذشتگی یک توصیه خوب میتیم ترسیدن در کار نیست. از همه خوبش بهترش کوشش کنین از کارهای دشواری که به سلامتی شما به روحیه شما تاثیر میرسونه خودتون جدا کنین، دور باشین، کوشش کنین به ساحه تجارت سر کار کنین، در تجارت دست زنین. من باور کنین اپا از روزی که در تجارت گویم نپراولین خودم طرف تجارت کردم، طرف سودا کردم، به نهایت پیشروی خوب دیدم در زندگی من، در کار و بار و مهم از همه مقصد باز میتوانی وقت خالگی داری که به دیگران نیز کمک رسانی. من آماده‌ام غریب بچه‌هایی که در شهر سنت پتربورگ هستند کمکشان رسانیم. من و همراهان من کدام برادرانی که هستند کوشش میکنیم کمک رسانیم تا جای آنها رو دستگیری کنیم و به همون آرزو و نیتایی که هستند دارند روان رسند. علاوه خصوصا نفرانی که در ساحه سودا میخواهند کار کنند توصیه های خدمت همه وقت میخوام دادن و همه وقت میگم که ترسیدن در کار نیست. دادارو اپو ترس در کار نیست. فقط کوشش کنین اما ترس شکنین و پس سرش کنین و پیش، فقط و پیش. ای قرضم ترسیدن در کار نیست. یکی از مشکلی برادرها و خواهرای غریبای ما که میترسن سودا را سر کنن از حساب بیپولی و از حساب همون قرض. من قرض کنم کارا چخیل میکنم. قرض کنین، کار کنین، انشالله کارتون پیش رفت نره با یگان کار دیگر را میگیرین قرض داده میشه. ولی اگر که شما استین انتظار شین در همون سترویکا کار کنین باور کنین پول خوب به دست میبرین ولی کار کرد گویمو یک تندو نمیشه. سلامتی را از دست میدین. بله سلامتی از همه مهم سلامتی. من که سلامتی خود من دست دادم همون 2 ماهی که در بستر بیماری بودم همون وقت با خلاصه اومدم که از ساختمان آهسته آهسته جدا شدن در کار و رفتن در کار به یکم سمت دیگه. تشکر زیاد برای شما بردباری میخواهیم و امیدواریم همون نقشه‌ای که دارید عملی میشوند و دستی کمک شما بیشتر به نیازمندان خواهد رسید. کوشش میکنیم الان انشاءالله. دوستان عزیز امید میبندم که این توصیه های همصحبتی ما به شما کار میآید تا زندگیتان را به سوی بهبود تغییر بدید. اگر فکر میکنید حیات شما نیز برای دیگران آموزنده و جالب است در برنامه روزگار مهاجر مهمان شوید. این برنامه از آن شما و برای شماست. همانگونه که ادیب جوان سینای ابوعلی میگوید مهاجر ای غریبی از وطن دور، جدایی از وطن ناچار مجبور، دل و یادت همیشه با وطن بند، به چشم اهل دنیا هست منظور، غرورت را ندارد هیچ قارون، اگرچه از قضا هستی تو مزدور، زر یابی به میهن میفرستی، تو هستی نان به خانه خانه‌ات پر. مهاجر در حقیقت قهرمانی، به دوشت بار درد ماست معذور، رسد روز امیدت سبز گردد، شوی از نکهت هر غنچه مخمور، پس هر شب سحر حتما بیاید، مشو از جبر شام دور رنجور نباشید، دل قوی دارید و آینده خود را بسازید. خدا نگهدار.